Prva veličina kod kretanja koju možemo direktno meriti je dužina pređenog puta. Ovu veličinu označavamo najčešće malim slovom S, dok je merna jedinica metar. U zavisnosti od oblika putanja kretanja delimo na pravolinijska kretanja i krivolinijska kretanja. Naravno, oblik putanja pri pravolinijskom kretanju je prava, dok je oblik putanja po krivolinijskom kretanju neka kriva linija. Osim dužine pređenog puta, tokom kretanja možemo direktno meriti i vreme, koje se obeležava malim slovom T, a merna jedinica je sekund. Kombinacija ove dve veličine, dužine pređenog puta i vremena provedenog na putu, nam daje novo svojstvo svakog kretanja – brzinu kretanja. Brzinu obeležavamo malim slovom V, a osnovna merna jedinica je metar po sekundi. Naravno, onaj ko pređe veću dužinu puta za isto vreme se kreće brže, što se može reći i za onog ko isti put pređe za manje vremena. Takva zavisnost brzine pređenog puta i vremena se matematički zapisuje kao V jednako S kroz T. U zavisnosti od toga da li se brzina tokom kretanja menja ili ne, kretanje delimo na ravnomerno i promenljivo kretanje. Ukoliko se intenzitet brzine tokom vremena ne menja, radi se o ravnomernom kretanju, a ukoliko se menja, u pitanju je promenljivo kretanje. Sad, hajde da iskombinujemo ova dva kriterijuma podele kretanja. Ukoliko je putanja prava linija, a intenzitet brzine se ne menja, govorimo o ravnomernom pravolinijskom kretanju. Ukoliko se intenzitet brzine tokom kretanja po pravoj liniji menja, govorimo o promenljivom pravolinijskom kretanju. A ukoliko se intenzitet brzine pri kretanju po pravoj liniji ravnomerno menja, govorimo o ravnomerno ubrzanom pravolinijskom kretanju. Pogledajmo sva tri slučaja istovremeno. Kod promenljivog kretanja situacija postaje malo složenija što se tiče određivanja karaktera brzine. Tokom kretanja telo može da menja i pravac, i smer, i intenzitet brzine, tako da brzina više nije vektor, već skalar. Jedina brzina koju možemo izračunati za ceo put je srednja brzina, koja se izračunava po istoj formuli, V jednako S kroz T, ali je S sada ukupna dužina pređenog puta, dok je T ukupno vreme provedeno na putu.